Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silin sang puyak Governor Dr. Hari Babu Kamam Batian Vin Khan tuol sung Chanchin Buchua tu then khatte akom Nili chung o tur horticulture fair Aizawl Club Park ani chu Vin Khan Deputy Chief Minister Puton Wen Hong Bungklang South Block Development Office Kam Panchayat Bhavan Building Saktharle Rural Development Department Rest House Thar chu Vin Khan Rural Development Minister Pulrot Kemana Hong Union Home Minister Amit Shah kai shroin Vin Khan Manipur bona chinfil dan tur ngai tuin infala inmu khom engmazar nei ani Governor Dr. Hari Babu Kamam Bati John Vin Khan tuol sung Chanchin Buchua tu then khatte koma Mizoram Tanathil Poimo nia hria te ti puin media lam ngai dan ne an ngai poimo te po azot ani Governor Dr. Hari Babu Kamam Bati John anha poimo berchu Mizoram Sarkar le Central Sarkar in Kara Thokpalai Central Northul Piang te Nora State Mamo State Official ten an thelu te umzoi ba ka atulanga state tana the top chu ani ti asoya Mizoram mason atan media ten na poimo tak an thoknia hria thu soin the top so sum turin acha ani hen komna hian kolphetha siam so kongpui skill development bank le loan kain noi central welfare le security scheme puinol puin an mel the dan tur tele thil poimo dang te soi hawani governor ne in komna hian print media publisher te lam atangin puke sabdang editor wanglai ni pusil rambot saya editor the Aizawl Post pu vanare mavantol editor Zalem pu Adam Holiday editor the Frontier Dispatch pu Zabiaka editor Newslink le pu MKD the Mizoram Post te antel ani Champhai District Development Coordination and Monitoring Committee Discharge Chairman Pusila Rosanga MP Lok Sabha kai shwin Vin Khan Champhai District Conference Hall ke fang tlang an thu khoma Champhai District Home Chunga Sarkar pu scheme kalpui mek te din hunzir chen ni a malak tulte ngai to ho ani Chairman Pusila Rosanga chuan discharge chu Central Government Scheme poimo zongzong clear ho na le zir chen ani awangin ramhason atana poimo hle a Sarkar pu ho tu the point an ngai poimo tak zetani ati a Mizoram chu state dangte ne na khai point Sarkar pu scheme kalpui konga athok thle a na tho that po le Sarkar pu atangin sum adon bel thei zelani ati khovel chang kang tho zelina akentel information technology lama po mason ve zela tool heti soin Discharge Chairman Lok Sabha MP Pusila Rosanga chuan hemikonga department inte mason zel tora thei top chho tho turin cha a lungnei district department ho tu te chu scheme an kalpuin a har sana sang an to tere central sarkar khen sakle bozi tul te disha meeting a report shelo turin lo cha to bok ani meeting in central sarkar sum hanga mason na tho sang te report pe kani a voina Champhai disha meeting a hian chairman Pusila Rosanga ba ka co chairman pu ke vanal vena Rajya Sabha MP Minister of State Puti Jelal Nkluanga Champhai South MLA Dr. ZR Thimsanga Champhai North MLA Puram Thanmoya East Built MLA Tetelin Sarkar pu no department sang ayo te Sarkar noya Sarkar pu mulang na umzi tu department e bank lam ayo te ba ka NGO shroi tu te antel ani Nilu chung o tur horticulture fair Aizawl Club Park ani chu Vin Khan Deputy Chief Minister Puton Wen Hong he huna hian district na lo nei tu thok thra than chu pakha na best horticulture farmer loman he huna in han ani Deputy Chief Minister Puton le chuan horticulture fair hon nei khoma hian lo nei tu tele horticulture department thok tu te chu Mizoramin ele barahma son ane the na na thok tu paimo takan ni thu soin malak na tu ro man na an siama luk tak ngai to na seng turin abik takin department thok tu te cha a state pon atanga som big local te chu Mizorama alo lom ti soin fair nei le huna po lo tel zel tur na so mani Puton le chon kun thok tu te ma khuangai sarkar in the to pasoti ta langin ACDP noya po sum tam takada ani ati a lotlina chang turin te mataka tho atul ti soin lo nei tu te chu thokrim turina cha a an thorim na te athon mailo nan an mani tanpui le dom kang turin sarkar department anom rengani ati khai thele pangpar manga ezong tu te na tho chu aro puya Mizo mi puiten an mani ngai sa na hun to tak zetati a Mizoram in lelung hausakna ani sa manga economic khai kana tu rem chang ani langsar ber pakhat chu bamboo development ani thu soya mau chuan tangkana tam tak ani ti soin atuai ei tur ba ka mau atanga thil siam chho chi sang tam tak omani heti a Mizo ko chuak te chu ngai lua le thin turin Mizo mi puite so mani kumin horticulture fair a hian state pon atangin mau atanga thil siam zor chok thin te somni install nei thei pali beyond territories Maharashtra Bamboo and Cane Development Institute Agartala Tripura National Institute of Design NID Bengaluru le Northeast Cane and Bamboo Development Council Bunihat Assam te anotel the ani Vin Khan Central Wemashwai tu te chuan Chief Election Officer
Madhup Vyas an hmua Tripura an mani du thu nge pem Brute Mizoram electoral roll atanga an ming pai an soipui CEO chuan kum sang ni somni pathum me thachunga Election Commission of India timokalte ruam manna an siampui angin Thathar joni som pangaral mange Mizoram electoral roll la chuang te po payani theinan DEO mamit kulasib la lungne te malatura alo she tir to thu central ome shoi tu te hi alo shil ani CEO chuan DEO mamit kulasib la lungne te po thonem ngai taka malatur le hun tiam chung en chingfel turina be se ti tu cho semin an soya tondin hmana Mizoram electoral roll atangin voter sangni somre pathum payani to thu sen ambak omjong te chu joni som pang mange ya chinfelani tur thu soi ani Bungkang Sauta Block Development Office Kam Panchayat Bhavan Building Saktharle Rural Development Department Rest House Tharju Vein Khan RD Minister Pulalot ki mana hong Minister Pulalot ki machon video office mi puin an harsan an thena sutken sakani na tur munani thu soin thingtang ko sang sanga tanga ron pan tu te hoi hom taka lo don sona lo tan pui chu thok tu tamo phunani atia RD Department noya scheme sang sanga sum local de chu tangkai taka mang tu le thorim na le taimang ne ne hotim pui tum turin ham thana dong tu beneficiary ta ani minister chuan RD minister ani nuwa kumle chungin MGNRG sa niza in hlona an siam za za theiti soin kumin kum thara po niza in hlona siam le turin ro manna siam ani thosoya kumnga chungin niza in hlona ti ming putu MGNRG chu ming angeya diktaka kalpui the ani tur chu lomamati thosoi ani Bungklang South Video Office Building ne RD Department Rest House honna hin LADC elected member te baka RD Department official te DRDO le video official le staff te Village Council ayo te self help group member te tonga por shoi tu te le khotang mi puite an kal khomani Bungklang South Video Office Building hi MGNRGS le MZS RLM Convergence atanga cheng noi za somseri pani sing ko sangli senga sakani a RD Department Rest House MGNRGS material component atangin cheng noi ret chengin building rel umsa chi that ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Line Autonomous District Council MDC Longka Chan Mribiera Independent Thantlin Dr. Lorraine Lalpek le na chin za chuan ZPM party at hop ti Vein Khan LADC sarkara athen Dr. Lorraine Lalpek le na chin zai Longka Chan Mari constituency in Thanhunungber sangni somni MDC election a Khan independent candidate ni in Thantlin ni a kumin kum toblam Mizoram Legislative Assembly in Thanpui ne tura ZPM atangin Longka East BL chu tumin hunrei to takatanga malo la to ani Vein Khan Dr. Lorraine hian LADC chairman omlo wangin secretary pulian chunung an hen ZPM athop ti zekina theluta Dr. Lorraine chuan ZPM party policy chu lai district mi puitana sin fa kom direct funding LADC in amu theina tura malak pui du tur party nia a hriata wangin azomta ti asoi ani heunen Dr. Lorraine hi ZPM lai district headquarters roi tu mithnam takin an troi omani tundin huna si somni panga MNF chon independent MDC pakhat nen member somni pakatan nei meka BJP INC ZPM le independent member pakhat theu anambok ani MPCC president Pulal Sotan sarkar chakna manga zirlai te enkol dan tur reforms siam angai ti soin mipuin sarkar school ai private school an thlangkla thin hian sarkar tan siam thattur tamti ati chiang hleni ati voina national students union Mizoramin kumina pol somle pol som panhi to parte lompoina hun wana pahol an boss man puina soin MPCC president chuan Congress party chuan reforms ngai tam tak zinga an ngai poimo ani ti a Pulal so da chuan Mizorama tun ma zong ain thalai te khovel ramdang thalai te nen tur khata an cheng za hota le zual ti soin mitam takin Mizoram chungma ya thoktura anril ru anon e thin po thakin Indiaram le khovel huap puat thuak inel konga ani boss saya inta hria mangai ni ati a zilai kal khom te chu tumna om chon khovel inelna ati thaber ani thei thu in hrechianga khovel ne thei turil ru boss e turina cha ani politics suram le mi puiti ho sang turani ti soin Mizoram hian ti tak zeta ramtana thoktura mamu a politics si mi mal ho sang turni lovin ram le mi puiti ho sang man ruwa ani ti hria tudan tanga film taka hunok local tour siam tu ani ti hria impose so turin zilai kal khom te afui ani Union Home Minister Amit Shah ka Ishwain Vein Khan Manipur boina chinfel dan turngai tuin imfala in mukhom engemazat ne ni a state chunga namrang rang in kara tharum thona thleng mek chungchang ngai tu ani Nizan Khan Union Home Minister Manipur thangin Union Ministry of Home Affairs official tinan troi oma anjinga hian Union Secretary Home le Intelligence Bureau IB Director te antel ani hebakan Union Home Minister he meche pol rang pasari hruai tu te komboka Ras Bhavan kinga dor kai te po kom telani pusha hian
nambil pol sang sang shuai tu te akom boka kan correspondent soi danin union home minister hian imphela tangin churachanpur district pan le a heta hian tribal nam shuai tu te akoma helai district hi boina interna mun ni in pusa hian tribal shuai tu te komin remna om thei dan tur asoi pui ani heminu hian imphela sarkar lai BJP MLA tenen antu khom le anga Mizo hian political party tin shuai tu tenen zanin hian an kom le don ani thun danin union home minister hian Manipur me chapol shuai tu te chatuna an boin awang hian Manipur state din mun soi danglam ani lawang ati a ni som nu aremna siamna konga malak na sang sang ten man son dan ennon turin local tur thu watiam bok ani ni jan khan union home minister ho hian Manipur sarkar cabinet meeting ne ni a heta hian boina suak awanga thi chung te hnen azang dom na cheng no som thu pe kan rela hengba ka hian dale thu pe ken kolam ti ma son le mi thi chung te hnen sarkar na pek te an rel ani Chanchinthar serti tomna na tang pui Governor Dr. Hari Babu Kamam Patian Vin Khan tual chung Chanchin buchwa tu then khatte akom nile chung otur horticulture fair Aizawl club pa kan chu Vin Khan deputy chief minister Puton Wena Hong Bungklang Sauta Block Development Office kam Panchayat Bhavan Building Saktharle Rural Development Department Rest House thar chu Vin Khan Rural Development Minister Pulrot Kimana Hong Union Home Minister Amit Shah ka ishuin Vin Khan Manipur bon chinfil down tur ngai tuit imfala in mukhom engemaw zat ne ani ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani